Ćao ljudi, evo nas ponovno u Omegle. I danas ćemo malo da se zezamo. Pa da počnemo, idemo da vidimo. Jezik. Afrikanski. I krećemo. Ovdje nema nikog. Sad italijanski jezik. Koji bot? Koji bot? Kaži sutra mami. Sutra mami. What the f... Oh my god! Niko nema glavu.
Idemo na drugi jezik. To će biti. Idemo na drugi jezik. A to je. Da vidimo. Da vidimo da li ovi znaju ovu legendu. Utera mi mami, niko ne voli Runija. Napuši ga se. To je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjelo. Ćao!